Dr. Sharp. O can say no say etufa ene ekon Dr. Sharp. On no kwae no dem on da kwae nim. Ejina na yaresa eye passion no. E bia meka sa haba ne se wunima haba na kwakoti haba bia keke dia ba se emfasa ya de emfama. Ubewe che na ya dia enus no sa akoto de ba ahaba nya de bone. But when you soon here e betimi akofa chire se bone dia bro. Edere bia meka cho so unya nkrofo a ete kwae nim. No nim kwae mu nwia. Eni nwia bia na ya de ya esa. Dr. Bokodi. Boko. Obende. Bibia sheye. Bibia daboko. Dr. Sharp. The demon chaser. Dia na dey koso. Oh, Dr. Sharp aswe. Se ye chia ahefo nyina. Se ne nyankopon ahyehye ewo ne dwumadie ene ne bibia mu no. Nyankopon o manual ene remote a ode ye adwuma ewo heaven ho. Enti ubon se asasi so e ba ne ebi bobo ebi o man payinfo bo dawuro se ye gi nkrofo excavator kura still anan nkrofo to garams what you say ni obia ye wo obia ma no ho na niatiani Dr. Sharp de wiase ankasa nyankopon de me baa no o de me baa se ye mra ne mesiesie nioma bia etimi ebe nipa abrabo manipa werefo na nipa no nani da so sa ni gidie sa ni bibia esa fi se yade baabia edi nipa bi akwakowie no eja mese me ka kire wa ebro agwe ne ntiase so hwe masa la se na me ka asem bi wa no mese nto wada hwe obi yare a aya ensem bebreu ni onyare no obi won ma ohwe yarefo abonse no ayese otete no ohaha e wo se nka nipa no ne performance na se ne nioma ne timi ye pepepe nipa enso yare on se ne ayese o yare malaria wontimi ni di ni ama aduro na ye krokro wo de kokko no kra afoso ne no matere be ye mienza bi na hwa na ka ke o se enka enye bibia nka kokko na nka ye so obenom nko owi yokogale ankasa amu onwu se onya aduane amu oduro obedi bet otwe a ema Mame papa sa na tie yade nipa Dr. Sharp nyankopon ade na abasa asi su da bia me ka che se yade a ede nipa so a ekoa nkura nipa ekoa entimi nko no me pa cho nyame nam ne so esa sa yade ni nyina bibia no ye wo ni procedures efira no na akwa nti omo bobo se number 1 da we di ma we na we di ama we di ma na we di ama we ye de no doctors yebi me pa cho yesu yebi yawo yade bi no mo hono ma me pa cho doctors ntimi nye gise ye ho mi se wo di asma basi ya mete no hyew asma dura me de ba ma obi no ketua bi disposable cap ketwa no last but one enuru half me ma asma dura eno ano no okay asma duro no ediba yi 50 years kura eno ano no mi ana bia me ma ayi galo mo de kakra bi edi a support what you say because bi won ma e ma no problem on ha okay we kura papa bi ba wo ya ahemfo no bi oba ye okasa what you say onye onu ankasa mpo na ba ode ne ba bet oba ye no o kire se omuma na pressure duro onu pressure duro na kuma am ka kense masa ayi asma na ye wo si ni papa akope na aka che wo de chire wo de chire sa enye yi ana mso opa o ma mentriti no no hwe mema na aduro no mema na nom no ahemache okay onum na ahemache be 4 no ahemache 4 no onum no mema no up to sada now up to anwumre be 4 o'clock so ultimate asma no se ne buye ne ya me so omra mema no 150 million what you say ade ache ye nu ayi kura be ba be 11 onum a osade ne ba ne ba oba wasi o ekokura wonte hwe kura mpa biem sa na tie aduro ye wo aduro ankasa wo ho ana obi wo no ma ni problem ne se o se manum adura enko aduro ne ne yesa yade no wonum aduro na anko se si ai wo malaria no wanom paracetamol wane ka kyo se malaria no beko enko ana no malaria aduro na
also nya paracetamol so e de ka na ama pains no ai de be akofo on se ne ade no etie ma me papa aduro ni ne sa yade on se ni nyina aba no mo bet ne be sa yade na nkasa yade be e wo we no bua for pain we no nsusu bua ko etia ya fra ne se malaria no on se ne asam ne tie sa ne tie enti aduro ni ne sa yade enye se manom adura ubetimi anom adura bi o no kura mpa ayi Gabofu ayi na omode petrol reservoir mpacho betimi anom makoma ko be 30 sanye na aduro ni na mpacho unya yaresa sa ne tie ba bia wo bia wo tiem bia o hwem bia no entu sika ngu emre ha ho se yade nko na da so a ma me papa tie ni me che oni ye meme wo anom no obi wo anom a me kira wo se ono a na eya ne ho edo no yehu o wo de no ba me mehu ono a na eya no what is obom ka keke abusua no obom ka obi okura mpa ne maame no ana ne papa pese owari obi onu maame ncho ye woni o ma o obi onu e be mabro nsam wonim sese oni onu ma ye betimi a chene ma no te sayi nti ne ba no wo pe obi ade na o pe obi di na jana o di ni jo obi onu nsusu aben Wa nsa ne ate nti oni onu ma na we na cover na nachi anya de be anse e ba se bia abrante timi ko hu oba foforo na oyese bia opena na se ma obaba wan su ko hu be ma foforo na onu na ne do akodi ne hono ma otimi ye e de bone kakeke what you say oyare sikani ade ebi be ko papa no nti wankasa no aha mo twum ebe ye nsem bebre afi no wankasa besia ye de be obepa aba lese ngofo bu okra de dokra mo a ye ntene ho nnom dabi ti yare no kra nko obi wo no ma onum aduro no meme ma wadura mimi sampo sa ho ye gisa wa anom onum dia na jese wo sa ho to obi ani maduro meme pe na metimi challenge Ghana metima challenge akoba bia obi etie me pa to hospital kwalebu metima challenge kwalebu fo ya friend sen Kumasi G hospital takase ni nyina ma me papa metima challenge ya ne sa ye metima sa no maza chronic diseases ya entimi nkono me pa to metima sa ni nyina apart from chacha mumu anakwata ana kompo pena menye obi o stroke condemn enna se be hwe ma wo me ye do mba no ma wo no mo ti hwiche ma ye page desa ti say yi me pa to mo nyina nante kwa ade na condemn stroke kwa me yema wa ebeko ankwa that is my fraud no sama kasa asem ese di akire obi a me pa to betima report me ma any nearby police station bia a police fuotie ye empayinfo soja fuotie wo mo nkrofo yare lawyers judges wo mo nkrofo yare ye kasa no da bia me ya na masisu bia se ba bia me kasa no nya information center TV station empayinfo de bibia anom no ye ti se abia da me kasa ye bo boy election wa anoma me pa cho resource no enu anu na ye tinton time me pa cho ye de embagu atu se twan correct uti ase I fa de ye be hu Dr. Sharp o ba me onu ma fakasuaka o fakasuaka o su besi wo overhead na ase o fa o su overhead na ase a ni wa faka eco new market se no akaso besi wo ADB bank Agric Development Bank ADB bank usu ADB bank onu ma bisa obia se okwa Dr. Sharp me consultation so ne bo anya den 200 cedis consultation and the card ni bibia ma card de ma na aboa for yade no a wo yare no se oba na aboa na anso a me ma adura na utuetue scan kakrakta na me ka she awurade ni onyam se same me ma adura wo betum ni ka akwa bosia e de ayede e de aba wa unsa ni ade nete sa nete ma me papa emobi na ada etiem from number be so number sere na wo TV no so no 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 and on your WhatsApp 020 489 74 54 Bakonsu also and your mama ombehu Dr. Sharp Herbal and Prayer Center. The demon chase
saa nyame asomdwe ka enka say enti Dr. Shao na mte say no edwetwe ekọ ye kwa bada ya sa be di enkomo wofro ebie medwam ne ye ba esi e